Ikiganiro cyacu tugitangiriye mu mujyi wa Dar es Salaam mu bitaro bikomeye cyane ku buryo ari byo bya mbere muri Tanzania. Madamu Samia Suluhu Hassan arimo aratangaza urupfu rw'umugabo ukomeye John Pombe Magufuli. Ni iki cyabaye mbere y'uko John Pombe Magufuli apfa? Ese koko urupfu rwe rwasobanuwe neza cyangwa hari ibibazo bikomeje gutuma abantu bibaza byinshi? Ku mugoroba wa tariki 17 Werurwe 2021, Tanzania yakiriye inkuru y'akababaro y'incamugongo kuri Afurika yose. Perezida John Pombe Magufuli yari yitabye Imana ku myaka ye 61 gusa. Iyi ni imyaka mikeya ku muntu wabayeho ubuzima bwiza nk'umuperezida. Amakuru yatangiye atangajwe na Visi Perezida we Samia Suluhu Hassan. Yavugaga ko Magufuli yari amaze igihe kinini arwaye indwara y'umutima kandi akaba ariyo yanamwishe. Yapfiriye mu bitaro by'i Dar es Salaam, ibitaro bikomeye mu gihugu, ngo bakoze uko bashoboye biranga. Yavuze ko yari asanzwe afite ikibazo cy'indwara y'umutima kizwi nka chronic atrial fibrillation. Yari amaranye imyaka 10 yose. Ariko ikibazo nticyari urupfu rwe gusa. Niki cyabaye mu minsi yabanjirije iyo ngiyo Samia Suluhu Hassan yavugaga ko perezida w'igihugu yapfuye? Mbere y'uko urupfu rwe rutangazwa, Magufuli yari amaze igihe kinini atagaragara mu ruhame nk'uko yari bisanzwe abikora. Ibi byatumye abantu batangira kwibaza ku buzima bwe. Mu mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye hakwirakwiriye amakuru atandukanye avuga ko perezida John Pombe Magufuli yaba arwaye cyane. Hari n'abavugaga ko yaba yaratangiye gushaka ubuvuzi hanze ya Tanzania. Ibyo byatumye ibihuha birushaho gukura cyane, bikwirakwira ahantu henshi hatandukanye. Leta ya Tanzania yo yakomeje kwanga ko ayo makuru ajya ahagaragara ndetse ntibagire n'icyo batangaza ku bihuha byavugwa. Nyuma y'iminsi ku wa 17 Werurwe, Visi Perezida Samia Suluhu Hassan yaje gutangaza ku mugoroba ko John Pombe Magufuli yaba yazize indwara y'umutima. Ariko hari ikibazo n'abantu batandukanye. Ese John Pombe Magufuli yaba yarazize COVID-19? Ni kimwe mu bibazo byakomeje kwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga. Magufuli yari umuyobozi uzwi kugira imyitwarire itandukanye n'ibindi bihugu ku cyorezo cya COVID-19. Mu gihe ibihugu byinshi byari byarashyizeho ingamba z'ubwirinzi zikomeye zo guhangana na COVID-19, Tanzania yo yari ifite uburyo bwayo bwo guhangana n'icyo cyorezo. Igihe Magufuli yatangazwaga ko yapfuye, bamwe batangiye kuvuga ko yaba ashobora kuba yazize COVID-19, ariko ahangaha nta kinyamakuru kigeze kibitangaza iyi nkuru. Nta gihamya yizewe yerekana ko Magufuli yishwe cyangwa yaba yazize COVID-19. Uyu yari Visi Perezida we, ubu akaba ari Perezida wa Tanzania, yavuze ko yaba yazize indwara y'umutima. Byakomeje kuba ibirego ndetse n'ibihuha, mu gihe impamvu yatangajwe ku rupfu ari fact attack yakozwe nyuma y'urupfu rwe, ndetse ni nayo Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje. Fact check ni byasuzuma rikorerwa umurwayi nyuma y'uko yitabye Imana. Byagaragaye ko umutima we utari umeze neza, amaraso ngo ntiyatemberaga. Ariko se kuki abantu bakomeje kugira amakenga? Impamvu ni imwe ikomeye, nuko Magufuli yari amaze iminsi atagaragara mu ruhame, mu gihe ibitangazamakuru bitigeze bivuga rumwe ku makuru ye y'ubugendanye n'ubuzima bwe. Ibyo byatumye icyuho mu makuru ndetse n'itangazamakuru kiza, kubera ko hagiye hagaragara ibihuha bitandukanye. Kandi iyo umuyobozi w'igihugu abuze mu ruhame igihe gito, cyane cyane mu gihe cy'akajagari ka COVID-19, ibibazo biba byinshi. Hari abavuga ko yaba yarishwe. Nyuma y'urupfu rwe, ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gukwirakwizwa ibitekerezo bivuga ko urupfu rwe ko rushobora kuba rwaratewe n'abandi bantu batari bishimiye imiyoborere ye, ndetse ngo nawe yagiye afata ku nda. Hari abagiye bavuga ko uburozi ashobora kuba yaraburiye abuhawe n'abantu yagiye akura ku butegetsi. Abandi bakavuga ko hari abantu bafite inyungu mu rupfu rwe. Ariko kuri ubu
ibyo birego byose nta gihamya bifite ihagije. Ibyo bituma twavuga ko atari ukuri. Niyo mpamvu inkuru nyamukuru itagombaga kuvuga ko Magufuli yishwe, ahubwo ko icyagombaga kuvugwa ari uko isuzumwa ryakozwe ryagaragaje ko yari afite ikibazo cy'umutima. Ariko se ni irihe tandukaniro ry'ingenzi riri ku rupfu rwe? Ni iyihe ntandaro se yaba yarabaye iy'urupfu rwe? Magufuli yari muntu ki? John Pombe Magufuli yari perezida wa Tanzania. Yatangiye kuyobora Tanzania mu mwaka wa 2015, nyuma yongera gutorerwa kuyobora Tanzania mu mwaka wa 2020. Aha ngaha urumva yuko yagendaga atorerwa manda y'imyaka itanu. Yamenyekanye cyane kubera uburyo bukomeye bwo gufata ibyemezo ku kurwanya icyorezo cya COVID-19, avuga ko afite uburyo bwe yihariye. Yamenyekanye kandi asesengura uburyo umutungo wa leta ucungwa, ndetse agashyiraho n'ingamba nshya zatumaga umutungo wa leta ucungwa neza. Yirukanye abayobozi batandukanye, minisiteri azivana ku 100 maze asigaza minisiteri 6 gusa. Abamushyigikiye bamwitaga umuyobozi utinya kuvuga ukuri, ahubwo agashyira mu bikorwa imyanzuro y'ukuri. Ntabwo yavugaga, ahubwo yarakoraga. Abamunenga bo bamushinjaga kugabanya ubwisanzure bwa politike no gukoresha ubutegetsi mu buryo bukomeye. Ibyo byose byatumye Magufuli aba umwe mu bayobozi ba Afurika bavugwaho cyane cyane mu myaka ya nyuma. Urupfu rwe rwahinduye Tanzania. Ku itariki ya 19 Werurwe 2021, Samia Suluhu Hassan yarahiriye kuba perezida wa Tanzania, aba umugore wa mbere uyoboye igihugu cya Tanzania, ndetse aba n'umugore wa mbere muri Afurika uyoboye igihugu. Urupfu rwa Magufuli rero ntirwahinduye gusa ubuzima bwa politiki ya Tanzania, ahubwo rwafunguye n'undi murongo mushya w'amateka y'igihugu. Ariko nyuma y'imyaka irenga 5, izina rya Magufuli riracyavugwa cyane, bamwe bamushima abandi bamunenga, nk'uko nta buneza rubanda kandi nta n'ubura icyiza akora. Gusa mu bigaragara yabaye intwari ya Afurika. Hari abamwibukira ku mishinga ye y'iterambere n'imikorere ye ikomeye. Hari n'abibuka impaka zari zishingiye ku miyoborere ye, ariko ikibazo kimwe kiracyagaruka. Ni iki cy'ukuri cyabaye ku buzima bwa Magufuli nyuma y'iminsi ye y'ubuzima bwe bwa nyuma? Igisubizo cyari kimwe. Tanzania yatangaje ko yapfuye azize ikibazo cy'umutima yari asanganywe. Hari ibihuha bivuga ko yaba yarazize COVID-19. Ubuzima bwe n'ibindi birego byakomeje kubaho nk'ikiganiro mpaka kitigeze kivugwaho rumwe n'abantu. Kugeza ubu ntabwo haraboneka ibimenyetso bifatika bigaragaza ko Perezida John Pombe Magufuli yaba yarazize COVID-19, yaba yarishwe gusa icyabashije gutangazwa ni uko yazize ikibazo cy'umutima ngo yari amaranye imyaka 10. Gusa mbere y'uko apfa nta muntu wari warigeze yumva ataka uburwayi bw'umutima, ahubwo yari umuntu ufite imikorere idasanzwe. Ibyo byatangajwe nyuma y'uko akorewe body check up. John Pombe Magufuli yaragiye, ariko inkuru ye iracyari mu mateka. Yari umuyobozi uzwi nka bulldozer. Yasize inyuma umurage ukomeye, impaka zikomeye, ndetse n'ibibazo bimwe na bimwe bikomeje gutuma abantu bibaza byinshi. Ahari ikibazo gikomeye si ukumenya gusa uko yapfuye, ahubwo ni ukumenya niba amateka azakomeza guhinduka y'ukuri, azakomeza gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Ibimenyetso bizagaragara maze ibihuha bikaba mu nzira. Murakoze gukurikira ikiganiro aho twagendaga tugaruka ku buzima bwa John Pombe Magufuli. Ikiganiro cyo nakagaruka. Ndagushimiye.